Hrona Viachhah saitu pazi embe pazi su Krista mata ichanu atanang cha Awnanopa tapa bipipa ema juopa cha sala salmon hota vosi khepa achwale panata achuna pachuna chika hota daiti voma pika atama la khizo saipita social media ta alalo kopa bizepa mekha trinity chauchaje thata pathata eplo ruleta thakle ba lupi plo ru mune pa bothaipa aita panhanata cha trinity chaucha ma ere khatwa vai ta pa pachanata anade ko cha ha trinity hecha Awnanopa bizepa leta mekhatla chahata chawasta pemo vete panhapa Awnanopa bizepa he achu esila chatos ta Awnanopa padwa chapuji panha esila ta he nathlitu puji saitu puji ithoitlela puji inge pala puji chate khakhe ko pa acha khazemo imta cha khecha Awnanopa he pemota padwa na chapa he panha pusia pemota Awnanopa member ichana he kyoto sulita maido ta puji ima panha pusia le cha khela nge pan mesi pa ha iko pa ha nei aruko chacha chesolupi atumana bona achapat alapa vata atana cha beipata mane bosala panha pusia the op hota hele heta ita anatlitu puji alaichi dai puji ta he natli de adai ta leipata re pako o puji natli pako o puji lekhata ploru impucho opa chasala chacha ema atanata ema topic ta achona because cha bimyao de vore khapcha Awnanopa manoje pita shana ta chakonale ta nge pana ikopa emne theino pata Awnanopa hem pana pase pemo ta pa vore khanata cha chan chata mane botu o pata Awnanopa bijepa doctrine imta puta Awnanopa padwa pachan Awnanopa dona chapa so cha je cha impana pase opa abangai ta cha atana ta machu opa ha protestant Awnanopa luviet amapen ji apa chait isem Awnanopa ta bijepa annepa acha o he mara so ji do mane aphle khai thein te pingesa cha plo ruleta nei sala tapa ivokha khaza puta khizo tota avara impangai no pata ava chiko ha Awnanopa leta phechi pata mane asapa eme panhana paje cheta achau leta ai chena je ata thailena je alu gote ro mane ange thaima ta pata tha chate open imcha ta pakha Awnanopa ploru sasala acholeta parhapasi acholeta upasi imploru opa samoseta pakhabi meta evorekha Awnanopa cha chapasen tlema hela krikrita to tlema hebrew la to tlema azala chadaina kha zale pota atanata cha achona mesepa patu emasa chwa opa sasala Awnanopa tapa emachu opa chapa fata Awnanopa ipana pase theino pata cha Awnanopa podona chapa khazem Awnanopa adwa tapakha japan ha opa emaza chu opa chata chato to Awnanopa bijepa doctrine emaza chu pa o cha sana chata Awnanopa peimo na pa kham acha tapakha mania achaga tapakha bimhe te vore baichikha he chakhya cha Awnanopa tapa impana pase theino ta bi khai suthola tota re opa vokhal to nata amia khanaleta FEC bakha chasina nana ta chasina cha thona he emna thli to o khazapa ma ata apherele ta sakta anaucha ata chowle ta lu cha ta Awnanopa sololana cha ta bi Awnanopa solocha apopa cha Awnanopa solocha apopa cha atauta pabitu pa pakina cha FEC bakha cha sino chana sino cha tholeta Awnanopa salocha khaza pa popa na cha ta pa mania acha FEC bau pango cha sino cha pali naleta hetem ho he Awnanopa salo Krista alata mangeri pohon raheta lepino cha ataulieta amava palata ngeri ese helete vol Awnanopa evolak haupa Awnanopa salo Krista alata mangeri hon heta Awnanopa cha Krista leta angeri Awnanopa salocha Krista leta mangeri Krista leta amasat mit ta sota ipana thayo cha Awnanopa chocha zahi sala
Mautu pazi lieta on hetem hohe. Mautu pazi basina jasena jasri lieta cha. Khaza pa Awnanopa salo anak thi saita achalai pazi cha pasa o pata. Nama na dana masalo zidua chole na chata chadal te u thlapa pathai pata. Ama chole te haktu pata achato ai he. Awnanopa salo cha Jesus Christ thi saita chalai pa acha tapa mautu pazi lieta em hohe. Gorini ekhana bakha chana leta hetem mohe. Gorini khilieta khazapa Awnanopa upa Christa Jesu pananapa mapa thaipa chaw pata opposite hanan danata ratang leta mepa Jesu Christa ma emebepa cha amabepa hor hata pada khrapaji dua nagta ztata heleta gorini khana bakha chana nangleta Awnanopa chauchai mhopacha Awnanopa cha Christa pazitupa Christa ta pananaupa Awnanopa cha Christa ta Jesu Christa ta pananaupa maupa thai cha opata opposite Jesu bepata anetu pazi amacha ta pa korani ekhana bakha na leta mohe cha bi mya hota Awnanopa cha khama cha ta birhatle cha kapata emvore pa sasala context lata imangia mesei lata he Awnanopa he khatlai ma chata Awnanopa cha khita ba pakhapa na ta vo plasa pa khaunata he kema ta abaipata ena chapusia na da Awnanopa nanapa denomination rashapa abana chapa na chapa kema ta bi khai to ta ipanhau thain da abaipata ina panhau thain da mahra poji cha chota phanai of the binyasapa pama pasana ta evo plasa kha he hota pamasana voto asa atama inusu ha isolate unata emerala sihala sikhapa vocha hosala isol to sihala si opo vocha sala khapama isol to siha to no ko ta kham ha jema peimo ta pakha iplo leta pacha isela tama saitu puzu khata isol to sihala si opo hata a destination itlo no pa si chon racha aizol to si hacha aizol to si haitlo no ta khama pe mo ta pakha nemplo to vo pacha to kho plo ta vo chi to isela khama pe mo ta pakha thakha ta cha phuksa in ta theya thakatal a chon na ni to pe mo thakhatala motor sumo mji sum ta theyo tu thakhatala lapi ji cho in ta theyo ada khaita de ko cha pe mo va mia asato va kha cha he hota vore to aizol to siha natlo khitu o ba peimo me to chai bacha lapi acha lapi latho he elei pasala phusan hi rosala motor hi rosala aizol to siha a connect tu va apozo tu ba latho le cha khela lo thai no pa rima va cha ve sa simple ruleta isala aizol to siha lo thai no ta cha lapi peimo aizol to ta khirhalata lapi asipa aluka che he aizol to hata silcha rodzu ita samphailata sipuji khirhalata sivala thloji chaji cha emma destination emtlo ma chona rakha em se of pemo aizol to si hatlo I chwa khe cha lapi pemo ta pakha se hat tu chakhe cha lapi isala khama pemo he latho leta chita se hanatlo khitu opa motor bus lima sumotlema kartlema pemo batatu cha aizol to siha apozol tu palatho eta alatho leta thada ko ta raino ko ta siha imtlo thaino vata cha pheita siri ma of cha ve lana latho eta motor ju lakata cha no bo ju kata cha pheita na surji tam site atama cha khizo masina ta aizol to siha raino ko tem si thaino vata latho mania phok mania to peita motor bus sumo se khar je ta mc theba chawa chata rai tama imdom hole ta cha se hai ngai no ta pe mo wa cha bus lim sumo lim kan je lim cha tu hole ju to mc theba he la thlo yu ji cha se hala thlo ma chi jinge pe mo sil cha la pila ta si sel hoi sel si hat lo be pi ma chon na si ha cha sala azol to sil cha ro cha phai rot lim chi sil si se ha cha plo le ta isala cha bi khai la ti ma sa nge o birhaile ta pakhau bi khizo le ta pahrapita he khizo em khitle na acha ta pai panha khai tu
em Khithie na la thâu le heta he em Khithie na ra le heta ahlo o po champi te bala ji chu em se te em cha zora cha vara acha vara pangai te ni si hai va la thâu nei chi hai te pa he khizo le te la em se te che khe che nge patu po em tlo cha no po em final destination cha vara he acha vara itlo thei no pata ma ape mo cha khamo acha thepo ta aizol ta si ha pozo tu ho khata var khizon ta vara apozo na va cha khamo malina vata khizon ta ava achai hapa Jesus Christ ale ta be pata var avo pozo he pa khamo latlo vara latlo sa vara latlo cha khapa ma sa ta pa e ma chu pa se of be mo Jesus ta hetare ke he la thlo na ta mesina na ta Hrona icha ata la thlo na ta mesina ta Hrona icha ta ple ta pacha sa salal akithai ove cha cha khamo zohana bor le pli cha suru le cha ta heta zapazota kemal lieta asile pa cha he mata pok no vara thlo be ve eta la thlo ta mesina ta Hrona icha te le kha cha salala lo ya chi ko kemal lieta sile pa cha hmata vara poko tlo be eta sia ngai tene tu cha khecha khizon ta vara apozo tu pacha Jesus Christa la tho la pi vara la pi Jesus Christa na cha ta pazo hana barle pli cha chu le ta mania acha cha khecha thepo ta bas Jesus mo ze karje kha orna pa hota imza pacha ba izma thlo isila khazia ma khizole ta orna pa khaza pa ta po orna pa e pa bo no khazia ma khizole ta orna pa adwa Awnanopa cha te ve ko chu lai pita ko se Awnanopa cha bije pa ko chu pita padona cha je ko chu pita Awnanopa heta he bi ra atle cha ka heta chi thana anne cha cha bije pa doctrine le khata khayo ma ko chu lai opil tem ko rei lai opil ta cha va sta Awnanopa he vara si no pata he khizole ta achai opa nge patu pzi mu khata imsi thei no pata Awnanopa be pata mania pa do pa denomination china na una cha pa he ho ha te maza panau thai obi khang ita Awnanopa lai vie pu ita Presbyterians Baptist Salvation isem upita emamalu lu ache re ho khata Awnanopa bas lai vie pa sumo ka to je ka pa kha isila eme na Awnanopa kha vara la tho achi ma te ko hecha ab chole te membership ita emala cha dai ro ba cha ta na to Awnanopa bjp ma chu opa heta e na po onna heta vara la tho Jesus le ta sima vara la te na chi tho theine opa ta pachu na dau pa nei ma ta pakha im ko ma lai opa sabo cha va cha ta he khizo le ta Awnanopa na na po una cha ba denomination na una cha he ho heta za pa na thai se te kha ngai ta se hala sino pata ge he motor bri thaive javata sumo motor to karje kia khabai vana bas khela bas le ta sip ji khakte acha ta cha bas europe le kha scooty ji ta lai site zo ho ta rupo na va april no pata plo thada no pata tloan ta bas ji sumo ji na ta kia khawe sala hele vore kha bo je thepo ta chole ta hn ta thaile na ji it ta kho Awnanopa chole ta bas chole ta chi si thoje ke si thopa thoje ke thei pi sumo le ta paroje ke thei pi ta kar le ta pomoje ke thei a chole ta me passengers akia vje pi kho pachana le ka ve em khada je em o kha vje em re kha vje bilo hore kha vje alo thai ve aizol to popi ta sel suk little ma thenzo little ma hotel le to lo ne pi ta hotel le tem lo ni kha ma mi kha ma le ve no em bilo ho em re kha ma ta le ve Sarasala khazema basoleta pachana na va neva polona na va pose khazema motor soleta basoleta em ke kha em pangai kha na su khala alha em destination em tlo chana o pa si ha la khala em si ha lam net lo ke o pata em kia na pa em atli pa em mode of transportation jisu leta sipa la tho si la tho leta chipa basli ma sumotle matli vatlacha so hosta he khizoleta jisuleta sipa vara la tholeta sipa Awnanopa leta im Awnanopa shali thakat isem leta baptist leta salvation leta presbyterian leta tlam zavata pura leta denomination leta em bo opachave em Awnanopa em kiena baskata se ha la tho achitlima Awnanopa ta vara la tho achima ta padai ko khacha em panapa se obadai ko bemo
em ticket là napa bus kata sumo kata siha asio pa chama khizo to heta aizo to heta sinuna ta sipala tho etlota motor sip etlota etiquette la napa ekiena pa sumo ekiena pa on euna pa on nali khata vara la tho jisu le ta sima ta de ko cha ke heta ela cha da ke heta ma pusia pa ipna pusia pa peimo cha cha he khizo le ta Awnanopa china ina chapa cho cha ire he kho chaw le ta thailina mo thailina va lupi apote o aponga tha ho ana de ko cha achaw le ta nga chi ko ta na chaw le ta e tha ho po Awnanopa solo member ji pisa peimo pakapa na de vo che de vo bai khau cha Awnanopa chaw le ta ba chaw le khata isila sumo chaw le ta kia pita e kia la na zeta em bilo ho re khapusi em over em ni khapusi ala le va khata ata Thailand ai chen na chit vo u ho na ta ateta sumo bas to chau sala ho ta se hala si vi kho cha khela more ta pol chho kam ta ho kho bas to chau sala sumo to chau sala kia kha khole posala ke ma dei ta phei ta se hala si om der thia chi tu ho ta tu pakha pa na de vore khala cha va cha ona na to ateta ona ti sai je ona chho to ta ai chen na ta Thailand ma mo ji va ta ona va posai va ha ha ra leva ra kha chi va ma ve be Ze wat achole de kaprait lot he. E Awnanopa Awnanopa e kiena motor heta e destination vara la tlo achima si hala tlo asima. Asi thaf cha khela chole rairuna urasala Awnanopa to ta tu believe ta nga chi kof Awnanopa member achole khatla yo bani cha ta kha Awnanopa jis Awnanopa mano cha na ba bemon ji chita vo bai khapa. Kho khizo la to heta khina la tlo si va ji ta Malin la pis emsina Awnanopa kha apemo ngai ta pa pa na hi sila je khe se vore khal ba wa cha Awnanopa busy pa imachu op ha ire ha kho isem Awnanopa ta protestant Awnanopa lu ta ma pe na va doctrine busy pa as cha Awnanopa busy pa no Awnanopa ha ta pachunan nei ta cha pachuna cha ta la thlo chi pa nei cha busy pa sa ro leina Zuhe cha ise Awnanopa ta busy pa sa ro leina anei ta pa kha plot le ta laisala cha busy pa sa ro leina za chi ta Jesus Christ pa chun le ta khasi no Jesus Christ pa chun va apostol ze to ta zap thap chole ma va bi khra atli cha ka va ta he Awnanopa ta busy pa chun va he achi sa ji cha ta vara la thlo le ta vara thlo thei no va ta chi va to va ji mani a pe ta va kha sia sala e ma busy pa he ma doctrine he phako thapala ma dei cha ve sapala le ta he mlo no va tai ta a u khaina ta pa kha bi me ta vore kha che ke sa busy pa me khana he vore pa mo to re pa ko bo re pa ko ta bo le va cha ta po min pa na ra no pa ta sa ro le na ji sa kha ba ta ve pa na ra no pa ta e re pa po ra o pa za bo busy pa sa khana sa Awnanopa he cha Awnanopa cha kha ma cha ta pa definition so le hem sa mo Awnanopa cha khaza pa pakhalieta mano pa tho a u pa anya pa pa Jesus Christ ta va ta pachana ta tu pa ji lo kha ta pa khip he cha Awnanopa cha lo pa cha the po ta bi me ta bi ra sa tho ta re po ho kha ta khaza pa pakha leta mano pa tho trinity anya pa pa Jesus Christ ta va ta pachana ta tu pa ji lo kha ta ho kha ta no pa cha so ji u pa khana na cha ta pa leta ja sia pe pa thai pa cha ta khizo malai na sha to ta apa thai sa ta sha na ta chakona leta khaza pa cha so pi chai ta saw pa ta o pa po pa na cha he kolosa ba kha cha le krem sa wa hele te plo na pa ni ko pa cha sha na ta chakona leta khaza pa cha so pi chai ta sa pa doctrine Awnanopa busy pa e chu na ta Awnanopa leta I ko pa Awnanopa leta thlo na pi tu cha he cha sha na ta chakona leta Krista as Jesu cha a be pa cha a so pi chai ta sa pa a liam ri ta sa tu pa as ji no sa zo ho cha ta sa tu pa o pa po pa sa o pa ta o pa po pa a u pa khu pa so lo cha Awnanopa so lo ji ama cha sa Awnanopa sa sama ve khizo pa hlui pa cha pa vata nya pa tu pa mo thei pan ta mo thei le pa no za khana ta pa na ta ma ta pa ji khizo su ta le ta khize pa le ta Hrona ta va ra chanon ta cha potle ma di chi pan ne ro pa vat tle ma a hu ma ta ama na be na cha ta o na pa ron cha ha cha di chi de pa ne ro pan ta di chi pa ma ve pan ta ma ng pa no cha na leta huma ta pathonan he vit pakha siangai ta Awnanopa rona na cha
khazau pa bi atli chakapa ta do pa chata anya pana nata mautopa so bible le ta khacha pani pa cha he onana pa khazau pa bi khai atli chakapa bi khai base vata pa do pa no acha mautopa je so bible le ta pachuna so khacha pani pa na cha ta pa kha siangai ta he pa na pa sia fa be mo lu cha pa je pachuna le ta apan ni pa chata krista ta thati pha khizo le ta pho pa ta na ta abi pa na tu pa chata to pa acha na ho ta khete no lu cha pa je pachuna nisu krista vala rakia jeta lu cha pa je apostol je na ta bi abi pa khaje am ko pachuna ko pa thla cholai pa ona pa ko silma pa chata pa khaje sia he khasa pa pa na pa krista sapa no te po bi mela de bi hali de bore ko krista sapa krista po pa no khasa pa na pa krista po pa krista sapa thaba pa thai pa hana ra ta le ta khatina right ma pa thai pu ji ma pa thai pa nya pa tu pu ji pa khena cha on na pa asa sa ro na ngai ta on na pa le ta china mo thai le pa on na pa ta mo thai pa he pa na pa sia pa pe mo thai le pa on na pa cha khama cha nghe pa tu pa ona pa mo thei le pa cha nghe pa tu pa da pa nghe pa tu da pa cha khamo ve vore pa ko za khana na ta ma ta pa ji na da fu i o pa ji do krista le ta po khata achi pa khpa ji a cha he mo thei le pa ona pa cha khamo mo thei le pa ona pa cha krista cha lu cha ta krista mo asapa mau tau rai pa ki sa tu pa kin acha thapa pa thai pa ta pa thai se pa krista ta ro na ta on na pa sei na le pa ro na pa na ta pa ni tu pa kin na le ta lau pa cha ata mo thei le on na pa cha kha ma mo nye pa tu pa ano se ko ta mo thei le on na pa le ta u pa ji on na pa ji cha pi pa thi chi pa cha cha chi pa no athi ha pa ji hekizole te khole pa je tamata ranga haipa hekizole te paranga haipa bipathipa nge patu pataupa no nge patu padabam ten ta chai bipathipa pachana ta hapa no thapa batia cha hapa je sumta theo bipathi hapa athi ha che pa je ara thla pa je avo pima le pa avo pi over je pacha ata o pa je nge patu pa bipathi pa je do kha ade kha cha je chana chana na le ta jisu christ apkina na le ta hla o pa je varale ta mo pokyo opose ka mo thele po on opose atta avo echi hepose atama te hepose vo opose nge patu me se pa pi pathi pose ka se de kha mo thele open na po de ko cha mo thei po on na po de ko cha krizi pa bizi pa tamate machunga pa pe pa nge patu po na ta ma so na je on na po cha cha he mo thei po on na po le ta khasa pa bi follow po cha ta abe pa sa pati za chi ngai ta pata pa chwa pa na pa cha ta re pa na ta chhari na kha cha avo cha ba ata mo thei po on na po le ta chi su ji do nge patu po ji do no krizi po ji do apa le kha krizi po ji do ji he vara ke kha o pa cha le pi pa thi pa mo thei le pa le kha cha pi pa thi pa chenge kha azadevia mo thei le pa le kha ta hele he ta mo pi pa thi su pi thi le pa so nominal krizi pa christian te va nge patu pa no po to ta vo pi pa krizi pa ma pho ra vo ji to cha se pa le kha da khota no si ji khota nge patu pa vo cha pa krizi pa vo cha pa ji do pa le kha am pi thi ve ma a ra kha ha pa je ta ma ta ra kha ha pa je no mo thei pa he denomination na pa ji do cha pa le kha yo khale ta on pa member ma do ji do kha as a pa le kha ta pa kha se sila de ke cha mo thei le pa on member me chama mo thei pa on member me chama ta ko lu pi cha mo thei pa on member cha pi ta mo thei le pa on member le ta za lo ma thla na pi cha va cha ta mo thei le pa on member cha of ta cha jisu christ ale ta pi pa thi na me se pa cha be pa na pa cha tu pa thapas pon sa ma thla ma ma ta pati a cha ha pa ji kha pa cha na ta tu pa ji nge patu da pa ji ka je de pa cha ta pa khai plo le ta isla mo thei pa na pule me mo thei le pa na le e pa ko ma ta pa khai ma sa la cha ta o pa ma pa ma za ma pa se o pa sa sa amian no na le ta bi khai ona pa ta bi khai ape na ji cha ha cha bi khai pro pole ta bu si tho bu chi ki na ta bi khai thi pile ta sina sa sri ji he khaza pa bi me se pa cha ta he de ta nge pa na ta mo to pa thina adale thele pa cha acha ta cha ona pa chabu hapa he chabu ra putli ma athai sa ko he hezit ma he thesis ma hezi professional ko ta chamra vujit le lekha ta japani ve bi khale za la japani he lo jap le missionary zit le he chakutu pa alo na zile ma pani ve bi khale ta pani ta nge pana ma to patlina adale the ple pa ana ta chata cha fa ta ana pi thi ko nge patu phako bi ta fa ta chata na cha ta fa ta ona pa siva cha ve
birhaile na apa ni de bakha membership on na pasalom ni ban pa sia bemo khazau pa biji ba me thong le ta khazau pa chawcha le ta on na ba mane pa chuna cha khazau pa khadai ta na ana dei ta chio na cha ase thla tu ana cha thapa ana khata bu pa su ta le ta pa thapa ra po ji do na ta ma ra po ji do ta na pa cha re pa ko bu ve achi chan le ta ji san le ta ji ma tu thai le ta ji pa thai le ta ji ada na le ta ji phan le ta ji pa chan le ta ji chan ne le pa le zo mo no ana na be le pa cha ase ko re pa sia bu ta pa na me pli ne le ta trinity ona ta pe na opportunity cha khazau pele ta mano pathau po so spo pon thla pa thai pa zi ita ama pathau ta khazau pa pakha cha ita sa cha na me kha ma to thaina na taron na le ta a kha pa ma cha re pa ko so ba ta pa na he ona na ta trinity busy pa pe da bi khat le chak atle chak pa ta trinity bi ko po va cha ata ko ise mo na pa sunday school pitla pa chu na le ta he doctrine chu va cha ta achu le va thak le lu pi so ta trinity cha abuji ta re pa ko se la cha dai se la youtube le chu na le pa lu ko ta va de re pa ko on na va ta trinity apen da cha he na cha he achu pa ko the va cha ta pa kha emo pa kha pa han le ta vo isa asa pa on le ta ma to pa chau cha le ta on na pa bi je pa cha he cha alei na ta va na ta chau le ta ma u pa je do a to tu pa khaza pa cha ta che sa he panna na siena na ta pathai na le ta ana le pa ta chapon na chanau ta to chi se zai do he thak ta na mia kha na ta chau kha u no po ho ta so pa sa em cha hi athu ko no khazia ma ta mal chanau ta chapo ta to ta ha bir ha le ta aza base va cha ta ata mala khizo le ta chanau chan le ta le pa chapo chan le ta le pa to ta chanau ta chapo an nei na sikhi po no na pa nge pa tu pa sa pita ra tha khale ta chano nei pa sai ne chano chapon nei pa sai ne ji ha he ona ta khse ma de bi sai pa chu na ho ta cha le fa ona ta de na cha fa cha chano chapo cha na tha fa ji chano cha kho chapo cha na pa ko tha ha ta surgery ato bo de som he ona na remember cha the ve ona remember me cha the ve ona va he bi sai pa chu na le ta pa ni ona va ta khatina ma ta so ho cha wa ta pi be ve khaza va ta ati sa ton da ra cha kho ve cha va cha ta he in pan ha sia ba no po lu pi so thu ke po ji so ta cha po te cha khila cha po ko ta thlai va cha ro den to khila cha no ho ta thlai va cha po cha da cha no ho ta e thoma cho cha ve cha no cha da cha po cha kha cho cha ve no no po ji so ta e ma so na bi khai pa chu na le ta in me o va cha he in pan ha sia o so pe mo e ma so no cha po to ko pi lo de cha no ho ta e kha va si cha no ta pi cha po ta e thoma cho va si kha khaza va re pa na ro ta pa kha he pachuna to so ona pachuna de bi he pachuna chakka ta pakha in pana pusia pe mo ngai ta sa churu ne le ta ona bi ji sa sun de so kha chu cha he in pana pusia pe mo chi sa ho khata adir ko pata khi em sala thai no pata ra ro re na so kha he kha pa ro pa cha asia ko ne tu sa va ta ro re tu pa ji cha ta thai ma cha te o pa cha ona pa ma no ji sa lo ji hem to pa cha kha pa bi ne ta cha ka le khe ta cha am bi chu mi ji o pa cha Awnanopa manoji pita so khata to pa na to le pa ta he khaza pa bi chaka ve me pasia me mo khaza pa bi chaka pa so khata da je to pa je me ho pi sala ima da nga o ma im chak khiang o me to le nga o ma im ji le nga o ma he ta he ta e pa na pasia me mo za vata Awnanopa manoji he so kha re tu ji cha ta cha o pita to pa me bi je khaza bi chaka le pa khaza pa bi pa chuna chaka le pa chakhele pa ji kha nga chi ko de me ji le ma o ma cha ji na ke le to so kha ta bi ne o pa cha le pa ta a cha ro pa ta pa cha ma bi Awnanopa de ko cha ra re na pa pa e the no pa ta mo pho na ra khai me ne ra pa ta me ma pu asia ko asa siri ne le ta Jesu Christa cho cha Awnanopa bi ji pa chu pa cha ha sa chi sa ta ama khat le na tlai ta khasa pure pa cha pro ita thaile na ta Hrona le ta ma pa bo ho cha thaina Hrona na ta male khina to to pa cha ama pa cha o pa na ta tle zo Hrona pi he o pa ta ki pa cha chana nei le pa khaza pa cha ta asot atle zo so cha po nei cho pa pe pa Jesu Christa cha khizo la ta photo ta he je be hali he kho khaza ta khizo ke nga pa cha ngai ta cha cha am le de le na to
sos poza kizola matlu poza kizola stota ana Hrona ange pa maitsa lede lepe chazor ram ne not ta bir haile kha about chachot le e panha psia zare pokol hei me ha o Jesus Christa chotsa cha khama ana zo jide ta chese ta pachanam ta Jesus Christa simply lepe pachana ave Jesus Christa thepo apama pasan reko Jesus kizo na vara pozo tupa Jesus Christa de hita varam net lokai tupa kemle de sile pachai mata potlo be ta vakho ana de hita Jesus he pacha ana de ta Jesus he pacha patam e thei no ana zo de ta सेट तू चतले जो सोच पो पचा से मिसे बलाता भोले त चेसा राव पखम नो जाना साना नेप क्ले जो त खजा प मिसे प चेसा मिसे पचा से को रे पको ब ना बिमहेले तिम रेव खो illustration in बिफ खता को छ पसे लाइन को ता पचा मिसा पचा पजियो पचा सला यीशु ख्रीष्ट तो चले ता थपा प थाइपा मतो थैन त मारि त फोता सता मलिन नैवे माले पजै चा ता खजा प रे पचा से पकिता खजा पता आदल na Awnanopa cha patlo pa na ta chese khaza pa na ta press opata athaina atla pakina pakipa cha ta ahla ta cross le ta thida pabu pata ita na thau na ta thi pre to pa tho he asianga ta tu po khaza pat sala ta atta chalen cha ta chis je cha ta mole re pa che opata ite Jesus Christ ma ta thla im cha tu game ma ta polatan thla cha tu patan na cha khum cha ta im vo Jesus Christ ai me ta ke cha pot sala ta thla ha cha to ta thi pa pa tho opata na ta khizoro yo pa ta he cha sia re ko bo ta pa na a me chre na le ta thla pa thai chu sa bi si pa chu na cha cha thla pa thai pa cha pon da so sa po pa to ta vo po pa cha ta se se cha pa chana ta tu pa ta to ta ama male na zin ta ma hu pa je pa na se te thla pa thai pa panhasna le pa ta male cha na panha da pa ha pa chana me si pa la ta ne chi the ve vo bai kha ko Christa panha na ke le ta ma plor pa khai se ta thla pa thai pa ta me ne panha pa se sa le pa ta la hek ploru ha ta chen pa panha na va ha ta Jesus Christa khaza pa chan ha na pa se khai the ve cha thla pa thai pa mangi na cha pa me ne pe na cha me kha so cha ama khatle na je parata Jesus Christa chambe pa na ta pa chatu pa ta ape o pa ta pa chwa pa na ta no Jesus Christa pa chatu pa ta ima pa thena pa ne pa chwa pa no pa me ne bo tu cha pa thai pa cha thla pa thai pa nei le pa cha chi je asia arpi ape theo pa ta bo ta amal ye ta sena thei pa ta rai ta khe pa te asia ko na tu asach kin le ta pachana cho cha onna pa pachuna cha khaza pa ta Christa le ta Jesus ji do na ta pachana ki pa sai pa ta bo pi ta asia da amamale na ji rawo pa na ta be pa Jesus Christa cham pa chu tu pa cha ta nge pa o pa ta se ana amma pa ta khaza pa khazi hota are sita apa thai pa ta sha o pa ta abi asia ngai tre pa ko bo ve Christa cha nge pa ta bi ji tu pa ji cha pa cha ita Christa nge pa ta abi a ji tu pa ji to na pa cha o Awnanopa mothele pa Awnanopa shrap nge pa tu pa da definition in vora he ko khalia va kho no thaba pa thai pa phala na zo ji ta pa thai sana ji chazo pa chana ji ama ta nge pa tu pa ji cha ata ma ha chaw le ta so pa cha apa na pasiana lu chingai ta pa cha mne the thaba pa thai pa ta nge china ra khena ta bi ji hlaje sacrament ji thla chana ji he cha chi ta ama viachhah he se ko na tu ata mala ima nge panel ye ta cha music ji la pa chi thate ma ima busy paleta za hol he sala hla dia chol he ta music ta la bim sa kho theo atla bi peta he Awnanopa thapa pa thai pa Hrona thapa thai ba ko la na he hlaje sacrament je la chan sa si le je ta bi le je ta he ta avo pholo de thapa pa thai pa he zawa cha ta he pa na pa sia pa pe mo chin pa pa na ma va chot ma ta thapa thai ra cha cha le khazar khama im pa na the no pa ta cha busy pa chana to cha le pa na pe mo such strong the sacrament of he they call it pata de vore pe ko ngaita sacrament pachuna he hota vore isila Christa pachwa na pa sacrament jicha Awnanopa heta sacrament mena imne cha batinan ta abe pa sapeti cha batina cha pon da sospo pon thpa pa thai pa ma ta dile da ni pa bo pa cha zo hana le ji de mathai le ji de thad pel te mo khe cha jisu abi pin ho chai pa no last commandment cha khizo ji dole ta siula phauta pachu pa ta tola po so so pot lo thai mo ta bati te u ta pachu ta tola ta pakha ha de ve vore ko he Christian da ma zo na je thapa pa thai pa zo ji ta bi pa thina je na ta pa hra na nya na ta chang na cha ta be pa na te ma hla na cha ta mo to pa cha hra ta bati na khaje ma bati ma cha te
Jisu ta hije ma bati pachau la ta khizo zi dula te sula no phauta pachu pata tula ta phauta nge patu pata tula phauta pipati sa tula nge patu mese pata tula ke nazi tu pa EPC tu pata tula ke nazi o pata ke BBC o pata ala tu pa pipati ha pacha po na sos po pon la pa thai mota na bati o ata ta cha ona pa chu na cha bati na chota adeva cha cha pipati se Jisu Christa ana be pata pacha tu pata ape tu pa je nya no pata chong no pata chaw la le ta ma upa khothala le ta nya na pa ma sana ta ma to pata palasana cha bati ne ha cha ta pa sia ngai ta cha cha hleithei ta sia ama malai na zi rauta Christa cha pacha tu pa cha ta amangya pa ta pa pho tu pa je deita bati cha so pa cha ona pa bijela cha ke ri chi pa cha ve ona pa da bati pa cha sa ti pa cha khaje ma ise mo na pa ta ko khop bati a cha o pa je cha ko kha chaw bati na chu san school ta ama chu ko kha chaw ta ma chu kha khaza ba bi ka pa na pa se la pi pa thi tla isela bati na ma chu chaw le ka ta pi pi na me se pa Jisu Christa pa cha tu pa cha ta pi tla isela cha pe tu pa je cha ko chan la le ta bati 50 o ba po so sport la thai mo ta bati 50 o ba ta pa ise mo na sikhe da cha cha bati na san school a pe mo na so a sa ta va ta na so im so na je im no ta na je im thik le la fa je bati na chu le pa ta po bati va je ha a si ji da ba sa ve na exceptional case la hleithei kha kha Awnanopa ro le ta ni sala Awnanopa ro na cha va cha atana bati na cha na khana pi pi ma Jisu Christa cha malena ji ra ta Jisu Christa cha na pacha tu pacha ta napin ma bati na cha na kho bati na cha na ta pi pi ji ta malena ra Jisu Christa pacha tu ta pi le ta bati na cha khe cha bati a chon ho ta CMP ana de kola EPP le cho ta bati cha ba ta PPT the ko vana ta na za le ve bati na vacha a chon na me se vacha chaw la le ta thlava ta me se va ta khaza wa te ma zo ha pacha tu cha de Jisu Christa ma pen to ta male na ji do si sai ta na cha ta ra o ta ana pa chu ba na ji tu cha o ta e ma ha to ta chaw la le ta ma panana na va kho thola le ta nya na pa ma sana cha ta ma tu ta palasana de ta cha vat bati na cha ha pa chota pi pa thi the ko va ji ta cha ve khazi Jisu Christa ta zo na cha bati ma cha la cha to chu hleithei pa cha he cha ma to pa Jisu pa chu na ho ta sina cha cha onna pa sikhe ji cha a chwa cha in me se pa cha ma Jisu Christa pa cha tu pa ta pe ta ma le ra si sai ta ra ta bati cha ta pa ji o pa na cha ta kha bati na pa chu na si ji cha cha in blue le ta sia of ivore ko na cha pa chu cha abe pa za pati cha Christa thina thikla ha no pa ta Viachhah ta kra so ti ni ta pe he cha ta he cha ko khole ta ikhai na je good friday na ta sacrament but em ta te pa kho cha ta nge pa tu pa je ta Christa thina le ta thona ama ta pa nge na ta chang na cha a che se je ta cha anna na ta hlana ama pe ji je ama thok ji je ana cha ko pa ta ma pe le mana ji je ana ama ko na ta ma ra pa je ama ko na pa ma so no pa ta ave he la le cha ama to te o pa cha ta sacrament a thona cha Christa be na ona vata na ta nya pa na ta tu pa le ta thla pa ta ra a hena vata ge pa cha asia ngai ta na tu sacrament cha o taking a hlana pa a pe na pa ema cha ta a thi ta the hei pa em cha ta ri the to na va je ema thei thla na dei cha le pe ta ana cha ta thi ta na cha te kha kha ana bu ji tu pa I cha kha Christa ta ona pa cha te kha ana cha ta nga chi ve ta a pa chu na va je a hlana ji pe ji je e thok hi ji je pa ma no pa a hlana va or taking me kha ho pa cha va ta sacrament ni ji khu cha ve sacrament ani tu pa ta cha Jisu Christa ko tu pa azine ke le ta na cha ta nga chi ko te kha o e ra bu ji lo ma a thi na le ta a thai le ta tho ne khana ta pa ma na pa me kha a cha sacrament ema ni te ti ta he blog le ta isala is in ko ta sacrament so pa so pa pe mo ko in transit of ta viara la e chou si do le ta ona na pa to ji le e va ko pa me kha cha he cha a pa khno pa khise pa ele na ra le ta viara le ta vo e va cha Kolkata to ta bata hlav thotla vile ta Rampur le ta zu na ta bata vo ser kha ba cha Christmas ap khno va chena im tlo Christmas pa kho am im ve ema khiala va chena una he fi bitam pa la va ap khot lo ba chena va tlo me sela ha dai kha me tlo va sa ta chena me kha mo pita ala ka to so ho dai dile te va va cha sacrament
he ko fa ko na pa to zile ta ipaso sacrament ha ina su la cha ke sacrament ha ke matala ko khaw wa cho be na khamo khazaw wa cha ta la Pathian pa icha ta to na pa icha ta thehei na pa icha ta ahlan ji do ana cha ta hleithei no ma san pa me kha cha ta pe pe si tu ba ta ha sacrament le ta a thau na pa mo jinge pe cho te cha sacrament cha le ta ona pa chu na cha a cha chai no busy pa sar plai khana cha chai na busy ne chinge pa tu pa to pa ta ona pa ta busy ne to pa to le op ji ne cha ta khai kho nge thapla de cha ve sapla le so ta phanai ta ra kho no nge pa tu busy do to pa cha ona pa akona le ta hlo pa nge pa tu pa pi pathi pa imata kha cha ona pa kona le ta pa khuna ji tlarai le ji la chu na busy ma to ji a chre phele ji ta ona pa kona le ta ma hlo pa pi mo apa khubeiva chre khubeiva na school ke beiva Thlarau hria khawa komiti pa cha pe mo va to nge pa tu ba cha ona pa member da pa nge pa tu si sa thebe Christa sacrament ta mo ji pa hra pa je pa pha ta je pa kho sacrament so pa cha pe mo pa so pa cha ta pa kho to ta are pa je o pa je thla chali ma pa je be pa na pa thai pa ma pa je Sunday o khaza pa na pa cha pe mo pa cha ta pa je ana a che o pa ta pa khu pa je pa khu pa cha pe mo o pa no a be pa bds la le pa ta pa ta na thli o pa je khaza pa ben na amatang dona zile ma hota le ngai ta pata bi khile ma opose amaslo nata Jesus zido khile ta Christian na cha hota plus of Christa ha Christa no hizo zido le ta Christa ra pa ko pata khene si ro ngai ta ta ave he na ha posi cha do opposition ma pi posi no suro su khozi su pele khai ko aza ko ngai ta he re imala cha da posi o imato o na pa nge pa tu posi imato o pa cha he behind le ska pata ai ma to ona pa tamne pa chu pa cha sia ko ta aza na a cha chai no le ta chen na no la dai ti ona pa ta pu na ji cha na no la le ta cha a thi pa ji pa thu pa cha o ai ta ma nge pa khai ti to chi su ji do Christa re na be de chai me ko le ta do ita amar ha chho ta ma to pa pha pa ta phale ji le ma ha re pa cha o nge pa li pa ji ni ta ma li pa ji cha thai le cha pa ta ma li na ji va ta khe na cham ta Christa nge pa ta abia ji tu ji de ko cha thai plus te o hoita cha zo ro na le ta ma nge ha o abe bi su Christa abe be de sa me ko le ta pa khu ta pa nei o ta pa le ta ma pho o ta pa kho cha ta tu hele te vore kha wala ke mai kha ha za ma pa sia te ne ta e ma to ji ra si chi ha ple ji ta ti ko si o ple ji heta Jesus Christa bi zakhale ta zakha zeta vara ange opa chasala la tlawa na imha tule ma hota phoda re pa opa chasala la vara nge opa ta qualification nei na meti pola si na opa chapa I khawle heta ma lu bi vot lo another ko Jesus Christa be pa pacha tu pa pita ona pa le te na le te si pa va heta Jesus Christa ne pa va heta nge patu pa ji picha Jesus Christa ne tu pa ji picha imam ha tu pa ji le ma hota re pa im cha ti ta mene do khitu o pa Jesus Christa im advocate asia malena ne le pa tla pa ki pa khata ana sia na cha im sia na hota re pa ta im vo da do ba o be pa mari type to mo se nge patu pi pi pa ji Jesus Christa nge pa tu ana le ta si pa ji ona na le ta khai pa ji im van he cha hele heta cha na no la dai ti le ta Jesus Christa ana le ta si pa ji ona le ta nga chi ko pata ata thalina to pa si na chau cha ta pa dal na chau chu ta pa kile na chau chu ta ona pon Jesus Christa le ta kha cha pa ji cha he ke me le ta kha cha e pa ke ma sia na tata Jesus Christa ta ale tu pa ji na ma cha ke ma va ta ke ma vota am tata ana sia na le va ta vara ala nge the tu su open im cha ta pa sia cha va cha ta ona na pa pe mo Jesus Christa le ta si pa pe mo na cha hele ta cha sia ngai ta na tu khara kha biji pa cha cha sia ko pa ta ivo pa zo kha pa cha ona pa do na cha pa cha khia cha ona pa ta biji pa vo rei ha pi ta ona pa don ona na pa pe mo na so kola lai ta ona cha kha ma cha ona pa chu ni kha ma cha ta vo rei ha pi ta cha cha kha va ta mo ona pa do ta va kha to pon ji ne ta ona pa do na cha pa kha poisa cha ki ta he in vo rei pa zo ta re pa sia na cha kha mo kha za pa ta na le pa ta to pa che se je mo to pa sha pa ji do to ta na na e kha pa ta to pa cha
malay na leta puha pa fata tlizota thinlata o pacha phata leipata zavata malay na tota pacha pa puha he o pata asos pa matlu pa Jesus Christ asa tota Jesus Christ sata thisai so pata chisa paji pacha pacha to ho mata paji limre he kho ahira na nge pa mai cha malin tota pacha pa macha ho pacha so ji cha ta mu no pata ona pa heb to pacha so ji cha ta nge pa tu pa da pa pacha so paji cha ona pa le ta me pi pathi cha Jesus Christ abe ta pachatu ta bi so Awnanopa pa so Awnanopa member Awnanopa ngi le ta ichingi o ta pakha as a sia cha Awnanopa padona chapa cha khapujimo Jesus Christ ra he chach ba pachana ra he o ta Jesus Christ abi bi ko last commandment imre hem kho Awnanopa che so Jesus Christ alo na le ta lai si o ta chithana ra he o Jesus Christ ta thepota bi haileta envo re ho khata korni le khata Christ Jesus Christ ta panana pa mapu thai pa cha o ta opposite mapu thai pa cha o ta mapu thai cha chi pa ji sali ta mapu thai cha o ta ana panan ana learn le ta lai se o ta ona member se cha ekhapi ta Jesus panan le ta lai se ta pitla chi ta cha pitla na rakho ona pa le ta ona ple te me va ta lai khapitla na rakho nei the o ta me cha ta ona pa chune cha padona cha pa so cha ra ona pa pau khata e pa ta re ro pa ta chakuna ra he o pa ta hele re pa ko bo te pa na khazapa abainara khizole ta padole ma opanata aropozi padopati ta Hrona to ta Hrona padopati of the safe malaina la tampule no pat rolai no pata nge patu buzi ona pozi emu pholo padona chapa cha Hrona ko na tu ichana chama he na busi ma irai hi chama nge pana chama ta fuchma busi of bemo ona pachi se khazapa thatlo na ta ade chirari opata na ta tha patlorari che opata chesa thatlo no nei na theina chave khasa botla mo thai bona angar chana chota ade che tha patlo yu pane bucha thatlo no chale pata mo to thaim chale thla pata tlo za se asia ngai thana de do onna pa che se malai na le ta ma polai no pata na ta malai na tlo ama tia thai no pata chi tha opa Hrona ngai ta no na pa hi hlapitu pata more hlapitu ta kalsol na la kamin veng to ko ran ho in siam saka si pasine tota pona to pata na vai to Awnanopa na pado pachita ata Hrona ngai ta na bem mar thaito ma se onna pule ta nga chi ko pata e che se si pasi thaive po thaive po rasala malai na leta po pla ma si thaive be ta pata hi to be mar thaite mo se sasri na leta khaza pata che se jin na ta Awnanopa lo patla o pata na ta de chena ra he o pata repse bod se pa ko hina khaza pa khapo ho ta chin tara ma ho pa Awnanopa padona chapa chu chitu vaje ra chitu vaje officer je pachutu vaje mo phona nei paje tu pi heta khaza pa khaji ho ta Awnanopa tara achi se ma ho ma he Awnanopa member achi go ta cha khaza pa khaji ho ta rai he o achi go ta so khara chu he le lo na chu ta pa kha aji cha chai no ble ta mau pin le ta chakona ra Awnanopa chi se ta ma hya pa cha ye patu phakopi thikopa latiema ko thlapati sene cha ta suru su kopi na cha ma le pa mau pin na vile ta takena lu to na lu to thau lu ta pa phau thai ba hela ye pan le ta su Christian nazawng mi se le ta ema vai to se thina me kha cha zawata abe ta mania no pa to Awnanopa se ble to me na bi va zile ta bo tla ko to na ve he ye patu po Awnanopa member chana da ba Awnanopa do na chawa cha ta pa kha as a set to je khe cha khara kha Awnanopa bije pa da pachunava padona chapa chasala he che de ba kha ba chawa cha apa Hrona spirit khajema pa khupita khajema Awnanopa solo je ema po khute khapa ma china lai mit je thakata chal hleithei na la sa o ta be pre thai op ta je ada ko ape mo volume ri ba e pa na op pe mo acha pa le de vozi kha cha sharing very kha cha thaklewa thakha ha ava pa khu ita amang ne base ho ta speaker biretu va tota bi phapa amado le ta cha apa khuna ho tla le pa ho apa khuna cha pa ho tla le pa ho ta hlasa vozi va phatule ba apa khuna cha ho tla le ho ta apa cha na va ite ape ko hai kha khai ma pa khuna cha pa khuna ta chho chai va cha ve biretu vleta bi phakopa sarma phakopa na base ta pa khuta la phakopa ta so va la na vozi kuch bai vozi alo men bi vozi i over ta pa khu a chho va chena ngai tu va cha cha pa khuna spirit le tem in panap se le va ta cha he ho ta vori to sa
Bakuna spirit a camo, make a Kazapa Achepa hair, no, Kazapa Achepa, Achuna, Map Kutu hair. Retain de Jave, Kazapa Achepa hair, a couple Tona, Zata, Emma Kama Kavema, Emma Burma Burvima. As a China, Mecoleta, Avahapanimata. Salmon Zilakat Samafe, Kazapa Zachikoporonoko, Hatches a Patanata, a Patebelipa, Jesus a China Jesapatinata, a Kabeli or Kazava, Zanava, Zachina, Mecoleta, Imavahan, Paka, China, might be Machina, that's a kind of Mekasa. Baziliata, Achuna Lopita, Emalama, Lemsama Pavima, Achuna Lopita. The child at the pita, Emasapa had a mahot like chili. Come a china of Ivaco. A china lata zangachitas at the cheetah, Nasatima, Nahatima. Natan the Suliakata, Tasalepita, Azatochita, Hemabiri, Hem Germans out and Ahihama. Hezim of Kupum material with Ahiham. Kaka, Bakuna spirit of it. Bakuna, Awnanopa, Mechanilet and Brehokata. Emma Bumbovim as a China, Mecoleta Valapa, as a China, Mecoleta Valapa, name time to Hako. Savata Kazap was a Chin, Mecoleta, a Turk, the Chinam Toto, the Chalet at Turk, a Bevan, the Chin, Mecoleta, a Beva Cheta, a Bevery, the Taituva, Povota, a Beva Lalet Ahlata, Time Chadakata, Lemsavima Biritu, a Pampa Velima, a China, a Collecta Hotel Silihana, the Pokem Blue, the Seal was a Bimo. Just a camo, a chapter deity, type of the rope let a paper a match of Vatacha. Deity named the rope, dive nave it, a paper chin of a hand, so like that. Helete, Saringo de Vorica was Awnanopa Hrona, Awnanopa Sisi, Aichazi, Kalaut of Awnanopa, a both highly never Awnanopa Thati never Helete, Vorica. Ikaza Ministry Sakalete, Vesanazita, Hall, Wayme Hall Sakaleta, Pocala, the Chapona let and Froeta. I'm a program later, a dosri later, Patopa, program Kaza, dosri later, Patopa, Zavats at the Minister Hipongo, the dosri Pral had the whole titlo, just a volutumpi. Dosri Prahata, Chitu the Vorevacha, MC to Hutch, Mahapakitchi or Voluvia, twice retired the kilos a key mampi. A tap of key, umampi, the Blorupo, the Mahapakivich, dosri later, Patotempi. Dokadai ma have dots read Copaleta, her time sapato, a deity, time look at the potto time, Jesus Hatza, Ka worship Chakuna Suka, dots Kikola, Dorolazit, Matamavachita. Sana de Pluri the Volavata, Awnanopa souls, Awnanopa Romans, Awnanopa Dorhole, Pacum the killer Dorhole, Tova the killer, Dorhole, the Jessamichin Luma, Allah who was it of a Awnanopa souls. That deceived the discipline covered as man covered on her class. A paper had disciplined as a cheater, a paper as a chinapa, a paper Awnanopa, Palasanova, Sir Awnanopa Sizileta, a Sianita, called Holaleta, Saconoleta, Luviatosi, or never Dorhota, Dorhole, German Lado, but Lapatom Lumchivereve. Awnanopa Solzi, Celesita Alap Seco, Mountain Dancer. A chat I know let the Vore cover. Game a couple Salepita, a paper cosy hota, and a couple to opata. It's a vongai. Tapita, a mass submit a mangeri, perhaps a can spill up on that. Speaker later up in here, Zavita call. Be ready to wood. Slalet up in here, Savi. Kazi color, a year own at that. A paper cosy the opata, Tatla lata, no lata valata, no tapatona do ovata, Awnanopa, a Sienava, a Mototanava, Tatlona, Micolet, a vangeri, a vasa bit. Could have Ahlana imagine Ngaina Chalnap Khithie Chavasa. Salia to be the Chapita, Lemsapatolato Sota, a Matana Suluta, Bevanata Lapita, Narona, Nicolet, Nakozi, Nakam, Namakazi to Opata, Namazata Robota, Tatanativa Law, bits of wrong, the Pata, a Lapita, a Saka, a Tlatzai, a spiritual time. Kaka, Bevata, a Kataiva, a Kalekata Tatlona Mania, Peter. Ka hot a malhatita, caught a halelebita tapo, a hangeta sociale pita, a hata, Lassa to cut up, keep on talking to him, speakers, he was out of Saita have a leg at the Hotlan Uve. A chuna Ngaithla Tula, Lala, Heoheta, Bevata, Lamap the Zibiretu Matazi, Patoto Bible Matazel, a Kakeo Mataman, Hallelujah, the Tatlonots of P.O. A baby to see what's at the Bin Happy Mose. Amen.
chana chaba von hi to sa be pai ma po kum nep sa tu pa Awnanopa Hrona ji na podona chapa ji na be pa akile pan ta pe mo ji re pita namata na thlitu bileta pakila asevata pachula chhagla Awnanopa ta nama leta kha cha yo pata mania pola mania tha mania patlola nge pana da pate ma cham ho theino te ma chang nge pa theino pata he pachuna he salmon ne bena pe mo Yesu Christa mo di cha hia amen